YouTube channel again. Pinya video bangke lapson lo unboxing a video ni li aprang pen pik ipian lang non si pini pen si kapang chengpot iklang la si non iprang tami ni li kupipia hormu si kedoma kupipia hormu si ni li kikuma hai unboxing hormu bangke ni li nang klang pon ikbom pola si pini for sa video bangke la choy seotar kardar ni sualong pen si tabang sua choy kuson ma quality mi sen ma mimi ma nang litum kanang paklang pon ikpo la si choy adora bangke 434 rupees haru plira kongke prapli ador bangke tola silang pot ink nang kijut an stami nang litum ni video skip ke pin pen nang lang dun ikha tang ching pot iklo nang Miki misen jo choy ke quality ke har omui bon ladak bang sabse jo ing ar hoi jo sabse ing ar hoi star lo bang ke la pisan jo ar omuji kan sang for jo lari long bang ke sabse ing ar hoi lari chike thana jo la hello jo choy bang ke coding ke do link to the jon thak pen link choy nang quality ke hinu one way kali bang sami nang itum cardar hotang ke size dang lang pamikaning lani di cardar ke m side bus sami bichet lo ni dia prang cardar pen m side ke ni han thile tti size ta thile tti ni dai chong teng hedi sita mi jo la bang ke m side si cardar lo bus sami la bai bichet ala si return direct lo bang si nang itum order i bus sami size dang lang pamikanon nang itum han ko an si kimi mak chingchoi dor di ma nang litum yang sila bang so choi ning dok ben order i pro ten di description nang link nang tik pa so thank you pinya video ke la ande lo bye bye mo next video lang chekang tik na